Downtown at sundown, you know I'm a night owl. I like to go riding round, finding out what it's like. Goedemorgen, dit is dag 2 van Sutherland. En blijkbaar is hier een lekker breakfast wat vir ons wacht so. Papa sit klaar daar aan eet. My worsies, baked beans, hier en bacon, hier bord. Die vouwer, en een lekker kopje koffie. Okay, see dag 2 vanoggend. Ons is about opgepak en terug om te gaan. Ons is nie te bad jy, ons is lekker geweest. Ons gaan gaan die Pakkeroo, Ouberg Pakkeroo en daarna Padsdal toe. Ja. I keep it easy breezy and I do what I please. I might get weak in the knees, but I get around. But if you up the ante, if you wanna up the ante, if you leave it up to me, I'll bring it down. 'Cause I found a way that I can fiddle around, and I can fritter away my days while I wait. Downtown at sundown, I pray the sundown doesn't come too late. Okay, ons het gekom, ons op die kaart te kyk, ons het van daai kant afgekom. Nou, ons het nou gery hier af, so daai kant toe, so op Ouberg pas toe. Maar hier is so bietjie meer scenic, adventurous road hier af, Ouberg via Katarriesfontein. So, ons gaan nou hier so deur gaan en kyk waar het ons uitbring. So ja. Sundown, downtown at sundown. Hij is een beetje moeilijk. Ja. Ik weet het. Kom nou Jimmy, werk saam. Nee. Hier ben ik Lottie. Hey dan. Oh, is lekker nee, ja. Hij ligt op lekker. Nou, ons het nou hier aangekom by die oom wat ons nou net mee gepraat het, sy plaashuis. Nou, die goeie stof, ek het begin warm kry. Hy sê, ek dink ons moet 'n sleutel of iets kry om aan te gaan met die paadjies. Die jekke en goeder, so dat nie allemaal nou hier deur kan ry nie. So, maar het lyk nou baie vriendelike mense. Kijk, as die sleutel kry, dan kan ons die pad aanhou ry, en dit is ook baie lekker pad. Okay, ons is nou aangekom om die sleutels te kry. En net sommer besluit met nou een kopie. So, nu maak sy vir ons 'n koppie koffie en koekies. Yes, hoe gaaf. En net wel opgee die mense van Gunkamp. Dit is amazing. Okay, dit was nou 'n lekker koffie gewees. Baie vriendelike mense. Dus baie dankie vir die gasvryheid. Oeh, hier is ander vraat. Hey, nou goed. Ja. First chance, what happened to our romance? Let's do it a second time. I can't stand here all day, soon I'll look the other way. Why can't you just be mine? Let's embrace the sunshine, winter's gone and you'll be fine. Darling, let's believe in us. It's right in front of your face, yeah. Yes, ek hoop die camera kan dit sien.
Maar kyk jy is al nie. To say I'm tired of playing games, let's throw the board away. Oh, can you give love a try, even if it's for a day? Oh, can we give love a try? Oh, can we give love a try? We nou besluit of ons wel reguit aan gaan en of ons regs gaan. So is 'n bietjie vir die mense, wat is ons? Ons is nou gekom laaf. En hy so Hier by Kanariesfontein het ons by die koffie gedrink ja, by die daar mense. het koffie gedrink. Dus daar, ek dan oor die klippe gery. Ouweg pas af. Ons hier afgekom. Groen, wat sien die plaas nou? Blauw joh. Blauw joh. Hierso. So ons is nou hierso. So Ja. ons gaan besluit of ons so. Ek dink so. Ja, ek dink ook hier deur die kant, né? Ja, Ons gesê ons gaan doen. ja. So ons moet doen. Soos we daar af. So, that way. Dit is letterlik nou soos 'n 100 meter daar so as die kaart gekyk. 100 meter daarna gekyk. Kom ons hier uit.